nimin le voin khan Dr Lemel Somangaka Treasurer MPCC chuan Sailam Chamring tang dunga kuhnathawktute tlawh so thing ching tu ten anmang an thu anhena an thlenti asoi Dr Mala chuan aintiam angin sarkar aumlo awangle ahun taka so thing le hmunphia an leilo awangin kuhnathawkten harsat nanamen lo antok chhote zelti asoya tunhnaya sarkarin athlanbik ropui liani Women Farmer Producer Company Limited kaltanga Reliance Retail Limited ten so thing an shal chhon tur Chamring le Sailam khuwa atanga quintal zalek an leina a nasa takin kuhnathawkte chu Horticulture Minister le Chief Minister hialin mirin omlo le diklo tak anga anpu tamai hi awan doi thlak le ti asoya an chui chian na November Top Lam Khan Ropuiliani Women Farmer Producer Company Limited Hotu te hian chimpei tlang dunga so thing munte amuna nge to in sample te pola in tra anti thuan soya he so thing quintal zalek leina po hian abuk na le endik na he company hotu te hi antel venge ya ma se anhuloka kan ministerin chu so thing chu za asomli lai shal tlak lo le bolhokai anga soitamai kha amakhle a Reliance Retail Limited thu soi chu kan mizo kuhnathawkte thu soi ain aring zok tamayem ni ti anzota anintiam anga mizoram puma kan kuhnathawkten anthar chwa so thing hmunphia ai engle marcha te hi abawa bang omlovin anintiam na rate ang thlapin an kotkaya nge le sakturin an phut ti asoibok Dr Lemel Somangha ka hi Puler Indiana MPCC Farmers Department Chairman le Shwai Tudang ten an troi om